Karanga te pō, karanga te pō. Karanga te ao, karanga te ao. Karanga te tihi o ngā puke. Karanga te tihi o ngā kāhui tangata. Kia puta ki te whai au, ki te ao mārama. O tira koutou ngā mātā waka ngā karanga maha. Huri no ngā kōpito o te motu. Mai te rerenga wairua, ki raki ura, i te wai paunamu, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. I ngā mārama kua tahake nei, i takahia mātou i te nuku o te whenua. I tēnei rā, ka titiro whakamuri ki ngā mahia mahia, hei whakaoti te kaupapa o tēnei wahanga. I pako ngā pū tuatahi ki te whakataitai whakangau puaka o te bullring, neki atu i te waru te kaukatoa ngā puaka i hopu kina. I whakatūtuki hoki ngā mahi a ngā kai whakahaere i tēnei tau. I whakawhaiti mai ngā kai whakangau, huri no i ngā kōpito e whao te motu, ki tēnei o ngā whakataitai. The people, the basic Kiwis, and the guys, because I do a bit of hunting myself, but just to see the hogs hanging up and just everyday Kiwis there, really good. It's good value. It's part of what New Zealand's about, I think. Yeah. So, like, people come here and they, they've come for like years and years. Always enter and always a good follow time, all the pig hunting things around. Yeah. I'm like these fellas, first time over here. Enjoyed it. We went out this morning, 3 pigs, but never sort of got them on the back of the truck. The day up for the family. Was the day. Kātahi kātau, tō mātou waka ki te awa o motu. I reira i raputia mātou, mārunga i ngā waka kōpana. Ko nei whakaahua, he tuatahi, huri no i te ao. Get your knife, go like that, straight in like that, run your hand up. And that's it. Can you do that again a bit slower? Take it away. And that's how you skin a deer, Opo style. Nā kawana krei te warapi i ko kuhu mai ki Aotearoa i ngā tau waru te kau o tērā atu rautau ki te mautere o kauau. Ka hipa te wā ka tai te warapi ki o ka taina. I te whānautanga mai o ngā uri maha o te warapi, ka ngahoro hoki ngā here o te motu. Ko John Edwards tētahi e hopu ana i te warapi, hei tuku ki ngā mātai kararehe o te ao. There we go, brother. One wallaby. Next big thing to be in an All Black. I got me the chance to tackle me a wallaby. I ran 200 metres. Even Carl Lewis wouldn't have me caught up to me. And here he is, Mr. Wallaby. He kai whakahaere a Wiremu Tibble i tētahi o ngā uru hua rākau kiwi i Paengaroa. Ka mutu ko te hai papatanga rapati, tētahi o ana mahi. Ha, heck. What is that going out, Jesse James? E whakapono ana au, e kore e tae e Jesse James, te tunu rapati pērā i aui, te reka hoki. Engari he reka. Ha, kei te pai karau. Ana e karau.
ki hei te korona, I te mātō kei, ka reka. I te cheki koe tō ho wahine, ka reka anō. Coming up next, we go hunting with 3 whānau from Rotorua. The Keel family, we had the will. The Flavel family, we had the thrill. And with the Morrison family, we had the kill. And as I reflect on our family hunt, I'm the good. You work out which one's the ugly and which one's the bad. Now on our way out here, we picked up a hitchhiker. He thinks he's a good hunter. I wonder who that could be. It's good to be here, cuz. Good to be here with our cousins. Is that the real one or one of those 10,000 clones that they made of you in Star Wars? The real one. Yeah, the real one. I'm the real one, cuz. The original. The original. I've just been pig hunting in Hollywood. Yeah. No more pigs in Silicon Valley. It's too bloody for me. Where's my stunt double? Where's my stunt double when I need him? Didn't like that squealing. Remind me of your missus. I'll tell him. Oh, sorry, guys. What's your fella's last mokai day off? Kua roa rawa te whānau Keel e whakangau kararehe ana I te rohe o Rotorua. O tira, he karaupu tā rātou ko te nuinga o ngā mema no te whānau. E hara I te mea ko ngā tāne anake ka haere ki te whakangau. Wahine atu, tamariki atu, ka haere katoa whānau ki te takahi I te nehe nui. There's a bit of a story behind that, because not long after that, Stag was brought in by the boys. A couple of weeks later, the boys ran into a bit of trouble with the law. And it actually made the papers. It was in the papers and it was there, and it was a bit of a joyride up Tarawera Mountain with the odd ranger and hot pursuit. Ma te whakangau mārunga taraka te tahi huarahi e tai ai ngā kai whakangau ki te haere tāwhiti ki roto I ngā ngahere paina. That music to the hunter's ear, the bark or the squeal, whichever comes first. Wait, they got it! They got it, bro, they got it! Woo! Too much, brother. Fuck, these dogs in Valley. Awesome, bro. Could your ones weren't there, cousin? I think you're buying the beer, eh? I was the first one there. Got a few tame pigs in my time and taken to Maraehui and that and telling them, wild pig. They reckon to me the only thing wild about that pig is the owner when he finds out his pig's missing out of his PD. Coming up next, we visited the East Coast and hunted wild pig at a place called Kopata
and Hukanui at the base of Hikurangi Maunga. On the way back, we call in a place called Torere and visit a guy called Josh and his pig dog training school. We got the pig, East Coast style, on horseback. Now we're gonna give his minge a bit of a singe. This is a nice one, bro. Nice eating pigs on the East Coast. Yeah? How do you figure that one out? No pines? Oh, there's a few pines, but can't beat those pigs who live in the native, bit of native and manaka and whatnot. Have you eaten a pine needle before? I neke mātou mai I kopata ki ngā waiwai o Hukurangi Maunga ki te taihana o Hukanui, whakangau haere ai. Let him go, bro. Yeah, let him go. Mate, I wouldn't have believed it I didn't see him. I think we've seen about 30, 40 pigs in these last couple of days. Oh, you ask why? Why there's so many pigs? Too small, they're going to let them go. That's why there's that many pigs. If you kill everything, well, you got nothing. You got to look at the future. I te whakaritanga mai o te taumaha ki te kotahi raupauna, I whakahoki e mātou e te hipoaka I muatu I te tainga ki Hukurangi. Ka tahi, ka waimaria. Yeah, we're going to send these dogs up now because they've been here, they've completed the course, and I'm going to just see how well they do. And the owner of that dog is here with me. He's going to witness his dog actually doing it now. We're only looking at dogs here that are, one's 8 months, one is 9 months old. So that's fairly young for dogs to be at that stage. Coming up in our final block of hunts, we visit many different places around the country, and we hunt possum, pheasant, wild pig and deer.
That's bro. I te wā e whakangau ana te tangata, ngā kuri me ngā mihini I roto I ngā ngahere paina, ka hia nei ngā mairo ka takahia rātou I roto I te wā poto. Ki te ngahere o tahora kuri, ka whakamahia e nei kai whakangau ngā waia, hei kimi a rātou kuri. Kua tino awhina Dion Manga I ngā tangata maha ki te ako I tahi pūkenga hou. I tīmata te tamaiti a Dion, a DJ, ki te whakangau I te wā e rimo ona tau. Kua noho ia, hei hoa whakangau I nainei, ma tona pāpā. Aha kua I tihaia te puaka nei I ngā kuri, e mohi o tunu a DJ, me whakahoki tonu te puaka ki te kainga, ka tika. Ko te pūru taitama nei, tētahi o ngā tamariki maha, kei te puta atu ki te ako I ngā pūkenga whakangau. Haere ngahere hoki, ko te painga atu, ko te manaki hoki I te whānau. Kua roa te whānau Yates e noho ana ki tō rātou kāinga I takahue. Kei te maumahara tonu a Boy Yates ki ngā kōrero tuku iho a tōna pāpā. The first thing I remember most is to open your bloody eyes. Don't talk about things. Open your bloody eyes, get out there and go and do it. Don't muck around. And that's the greatest thing I've ever learned. Open your eyes, you squeeze 2 bloody lifetimes into one. That's what he used to say. And I believe that. You can come up here hunting at the night. You're catching pigs, not for yourself, for everyone else, all your mates. And then you go back home in the morning, say, milk your cows, and you've done all that at night, whether you have to take a day to come and do those things, you've done it. Gone back, milked your cows and go about your daily work. I ngaro atu tētahi o ngā waiwai o te nana kia nei, I tētahi aitua I rungi te pāmu, ia e tamaraki ana. Aha kua tērā, kua taia tonu e Cheeky Yates, e tahi taumata tike. He tō ia mo te tākoro riki, e rima hoki ana me tara kaura, mo ngā taumā heke haua o te ao. Cheeky, what actually is the name of this place? What have you named it anyway? It wasn't me that named it, it was the kids that come here. Is that right? Yeah, they gave it a bit of a name. What was that? School of Hard Knocks. How did that come about? It's just something we invented. It's just, I break it down. It's H is for honesty, A is for accountability, R is for respect, and D is for discipline. And I just sort of tell the kids, if you've got one of those things, or if you're looking for one of those things, doesn't matter which form it comes in, I said, we're on our way. That'll do, Connie. That'll do. Bacon for breakfast. Good eating, eh? Bit of bacon, flaps for tea. First one for tonight. Grab it, boy. Grab one at a time, keep it away from it, boy. As a reward, we try and give them aims. Look, boy, if you can control your temper or your language, your reo, so long, we'll take you out. You know, we'll take you hunting. And, mate, I'll tell you what, it's done magic. It's done magic for this boy and the Phoenix. Yeah. Like Henry was saying, it's a different side of life. We're trying to show the boys, getting them away from the streets, trying to pull them away from the drugs, the alcohol that's in town, and their peers that are
the peer pressure they're getting. Ah, you missed out, Henry! You missed out! Not even now. Few good steaks on that one. Yeah, some good steaks, all right. And they're pretty passive, eh? Pretty passive this time of the year. This time of the year, they're at their quietest because they're hungry. Shot. Nothing wrong with that. Daniel Boone was a spoon. I tēnei rā, kei te whakangau mātou ko Rontahi, me ana hoa a Graham Rawa ko Ching, ki roto o Ruatāhuna. Ko tino mātou a Ron, ki te whakangau e nei pai maunga, mai I te waiaia e nohi nohi ana. I hopu kina tetahi punua puaka e ngā kuri, I te nui ngō te wā, ka waiho te puaka. Engari, ka hari atu I te mea, he kaitonu ma mātou mā ngā kuri rānei. E whai ake nei ko tetahi kōrero whakaoratanga nā Boatable. Ara paino. Mo ugi a Tommy here mau. I made it tina time. Time made it. Sure enough. Hoi! Hoi! Hey, gai kone. Heke mai. Kuto ke mai mene sam. Yo, mo ugi na whara. No. No. He pūta rao. Tangata wai pōkan wope. Pate mai. Oh, you Boatable. Oh, yeah. Hey, oh, gee, glad I found you and all this. What do you mean you found me? Oh, we search and rescue. Fuck off. Search and rescue, you reckon? They're trying to find you in your own backyard there, Matua. Yeah. Oh, but katara bao. Well, I can't find no matter bao. You know, okay. No bloody lot. O tira, te mea tuatahi māku, me mihi atu ki te maha o koutou I awhina mai, I manaaki mai, tā tātou kaupapa. Karakau he kupu e tai e te whiu, hei mihi I te māngai pāho, me te pauaka whakaata Māori. Nā tā rau a tautoko, I waimaria mātou, ai tēnei rā, ko tātou katoa ka whiwhi. Ko tautoko hi anō te pauaka whakaata Māori, me haere tonu tēnei kaupapa a te rātou. Ko te tumanako, ka huri haere mātou, ki te kaua te kaupapa nei, I roto I o koutou rohe. Kāti, anei tau a kōrero, hei kā kahu tā tātou kaupapa. Kia kaha koutou ki a koutou, kia kaha koutou ki a tātou, kia kaha tātou ki a tātou. Nā reira, huri no I ngā marae maha, mai te au pauri I muri whenua, tai rau atu ki te kai tahu I te waipaunamu, noho ora ki a koutou katoa, I raro I ngā manaaki whānui o te rungarawa. Huni no ngā kōpito o te motu, mai te rerenga wairua ki raki uru. No, from Rotorua. Are you there? Sorry, we're filming at the moment. Sorry, Rick. Me te pauaka whakaaro ma. And Hukanui Station at the base of Whigurangi Mau. It's getting painful. He mea